Kupleshpun vibro station part te like kambiang sa kumba pratalik pus kata ke driver, cleaner, pion, chokidar hapo MSPDC Mekhlia Public Services Delivery Commission mo omde MPSC MSPDC te shwa bangan batai nam ta kini ki pus te ngan pensyai shwa khandiat habe de kitu ki pus balaj kam po secretariat nam ta kitu kam grade 4 ki pion ebro te kilabon bhag ba kalima te ban apply kala along manta kade ka ju ke website ban apply bat ke MPSC ne DSC ne mat kane ka ba danglat menta MSPDC ru ka ju hi ke website ta ngala bakla khnit man matai hang tu ba ngaong ba amdon negative marking re hai kadon kan negative marking kan mo te ndai baro kibyang lut te tangka tuhi te sa kan mau ban penbe ya kata ba kidon negative marking nomor ba kare da amdon interview shu te kin hab base be ya kata examination ge jong phi te da phila bha mut ba phila yo be te habdon negative marking te kade bi sis pa mark mut ba san phoma kaka general awareness san phoma kaka general english te khable bha be debi multiple choice question but ka open be ya baro all district of Meghalaya open way amdei kom DSC ba sha awetang naki district kan di open way baro ta try fila shai te kan link man apply kala along mentas apply kade hapo meghalaya.gov.in chu klik tab dia kata hapo Google kala along ma yang sabur ka link hapo description ma ta kiba kwa banera man pa apply nga sabur ka link hapo description te fila ban jen yang katu te fila ban yo nomor ban WhatsApp mo wan call re tang ban WhatsApp tengah serap ban pen apply nam ta kini ki post ki balan ta in point ta spang kane ki post ki balan hapo MSPDC kane pede kelas sedang khat pratri Agos ka last date kade shitrik September sangap hamo shitrik September te ka kloi bhagane khat pratri sedang shitrik September lakut te lada ko apply kini apply no mo kini ki post ma pri hangni ta driver artali ki post kane pass class 8 mo driver kan mo te kini ki we po bade pass class 7 mut ba pion sautali ki post cleaner ka we ka post chokidar ka we ka post baiknya jong ka driver ka don ka UR bat khas jentia jong pion bade ki don lang mo jong pion ki don UR ka we artali khas jentia ka we garo te jong kini ki cleaner chokidar bade don tang ka we ke de UR mut ba open be jebaro te ki bakwa ban apply no kloi te hangnin le ai lupa ru ya ka tarik exam khad tarik September kloi ba khad tarik September exam tarik September yo admit kan te phaban bu jingkan ma ba te kwa ban apply kane exam ada bu lupa ba de kata kata te sa le unan kam ta an batai ke jinon kam kasnem kan ma kasnem kada be khat pra hadu live ho news nem mo namta chungi khasi SC/ST kategori khat pra hadu live news nem ka kelas de pas kelas 7 nam ta lai tadi kipus mut nam ta ka pion cleaner chukidar de kelas 7 pas sajarong kemud bala da PI kelas 10 nek I kelas 12 na I degree long baj men apply ma omde bong ba pas kelas 7 I beda kelas 7 ma kan ma kata mar kibun ki bakali ka to we bong ba eligible kelas 6 dengan I ka kelas 6 kam de kum ta de phap I be ye ka ba kham chen neng I do ka 10 ne I no ka 12 ru umtai ta namta driver de pas kelas 8 tekin do hab don kam driving license kin sa le ka driving test ru kuno mo te hang ne bede klem pat ya thu remo ya kata ka kat no marks ka exam hatu khang ne kin don em kem mention re tama ki grade 4 te ang hisab don interview re don personal interview shu re te kini bahap popo grade 4 te kin don shu ya ka personal interview te kan de direct exam te kan mau ka exam kan don khad tarik September dalam ka apply gini ke website ke diga juhi don pratali ki post te don kam jin don kam ere ki juhi e baro ka ban apply nam ta kane te filap na apply lang bro artali bar secretariat bar kini ru te ban jokane exam ka kloi jong secretariat kanang kam simpor hi kendian te kitu ki bakwa ban apply nam ta kane MSPDC ru filap ban apply nam ta secretariat ru filap ban apply all district of Meghalaya ma baro ki la ban apply ma all resident of Meghalaya filap ban apply nam ta kini post te tangkan ni Krishwan